Pozdrav! Danas odpakiram Kingston 8 GB USB 3.0 USB stick sa 60 mjeseci, odnosno 5 godina jamstva. Prednja strana, stražnja strana pakiranja sa navedenim specifikacijama i trajanjem jamstva. Uzimam škare i režem prema uputama. Tako. Vadim stik. Mali crni. Sa svih strana. Znači, konektor je plavi, kao što vidite, kao kod svakog drugog USB 3.0 uređaja. Model Data Traveler 100. To bi bilo to, više unboxinga i sličnih videa stiže uskoro.